أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Waqala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupane dawuh usikum bima in i'tasamtum bihi lan tadillu abada. Kitabullahi wa sunnati. Usikum mekas-mekas sapa ingsun kum ing sira kabeh. Usikum wasiat sapa ingsun kum ing sira kabeh. Bima wasiat kelawan barang ini tasamtum kang lamun cecekelan sapa sira kabeh. Cekelan bihi kelawan ma, bihi kelawan ma, lan tadillu mongko ora bakal kesasar sapa sira kabeh abadan ing dalem saklawase. Kitab Allah yaiku siji kitabe Gusti Allah yakni Al-Qur'an, wa sunnati lan sunnah-sunnah ingsun yakni hadits-haditsipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadits nika nerangaki Kanjeng Nabi awasiat. Wasiat nika tak pada bi asoro. Mun asoro bang sekedar perintah wajib hukumah, nika merupakan perintah. Tapi mun wasiat nika betul-betul sangat penting, sangat berharga. Nika wasiat. Sambian nyoro anan soro ke barat, soro ke timur, ki wajib nurut ke perintah ring sepo gila. Keng mun arabu wasiat nika lain bonan. Sengak engko wasiat jak atokaran, sengak engko wasiat jak sampai ruang engko wasiat hibahin ke masjid, ruang engko wasiat wakofakin ke masjid. Nika nyaman wasiat. Nah Kanjeng Nabi ini ka wasiat. Berarti barang seberharga wasiat nika. Sesuatu yang sangat penting menaruh wasiat nikah. Dan Al-Quran banyak kata-kata wasiat nikah banyak. Setiap Jumat kaul mancinengan merengaki wasiat khotib nikah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atih. Awasiat khotib nikah. Usikum kula wasiat deka pancinengan kapi. Usikum awasiat nikah. Napanya mana wasiat nikah adalah merupakan sesuatu yang sangat penting merkena Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lafaz nikah arba wasiat. Usikum engkau awasiat dak kaki kapi dabun Kanjeng Nabi. Awasiat napa? Bima kelaban bareng ini atasamtum mun kaki kapi ri ataku andak bareng ria lan tadillu abada entak bakal kesasar selama kula berpanjenengan atakuan. Kata-kata bene mutamassik tetapi mu'tasim, orang seberpegang teguh. Mun atakuan dak kaju, atakuan dak pager, hanya mah teguh. Tetapi mun lafaz akan kui lafaz i'tasim. Ane bukan hanya sekedar teguhan, tapi bukan hanya sekedar pegangan, tapi merupakan satu tuntunan. Orang yang mu'tasim berpegang teguh, teguh angku jak sampai locot nih kak. Ane kenyaman dengan teguh. Ibarat orang napanya mana kecabur ke dalam somor, laju orang gelak terus selamat tah, terus ke ada atas, beri tampar bi orang yang di atas, dari gara-gara teguhnya.
Bener cuma teguhan biasa, Pak. Bener cuma teguhan napanya mana santai enton teku ongkur ya tampar aja sampai locot. Karena terus selamat tah. Terong ke data somor. Beda orang sete selem. Etase. Beri tampar. Dak rema orang neku gela. Woi neku sara. Mun parlo kekek. Bener pun cuma teku di tanah ngebi kekek sekali. Cok sampai locot ria. Sebenarnya juga orang mun terus selamat dengan atas dunia sampai ke alam akhirat. Teku nih kah. Cok sampai locot nih kah. Serana orang saat teku berpegang teguh ataku ongku dek. Wasiat Kanjeng Nabi ini kah? Lan taudillu abada, maka kau lebih dengan tak bekal kesasar, tak bekal tersesat abadan selama-lamanya. Apaan jadi ya? Kitabullah, Al-Quran, wa sunnati, ben hadith-hadith Gusteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Oleh karena kadin para hadirin saya sangat batin kau lemul jaki orang yang terus selamat tetapi lopot dari dua ini Pak, lopot daripada Al-Quran dan Sunnah Kanjeng Nabi dipastikan celaka, pasti celaka. Mula lopot dari Al-Quran, lopot dari Sunnah, pasti celaka, tak bakal nemu kebahagiaan. Oleh karena kadin kau leban mancing dengan ngereng Al-Quran ni kau ongku teku cak sampai kau leban mancing dengan locot mon locot iman ya locot sekapin na'udzubillah keelangan iman keelangan swarga Pak keelangan swarga keelangan sepaling berharga dalam swarga bener bidadari bener pemandangan mon lah keelangan iman keelangan swarga mula keelangan swarga keelangan Gusteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neka wasiat Kanjeng Nabi kau leban mancinengan esoro berpegang teguh esoro teguhan kelaban sekuat kuat kelaban sekuat tenaga cai sampai teguhan sabiasa mentero selamat tah khususnya odik ning akhir zaman paneka kau leban mancinengan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala membahasakan i'tisam nikah. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Wa man siran orang ya'tasim selalu berpegang teguh atakuan billahi dekat Gusti Allah yakni Al-Quran kitabullah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Orang ini kebekal ibrin hidayah menuju jalan-jalan selurus, jalan-jalan seiridain tining Allah Subhanahu wa taala. Dadi dua ini kerja sampai tinggal. Ini wasiat Gusti Kanjeng Nabi. Mula lopo dari wasiat Kanjeng Nabi empon. Mula lopo dari wasiat Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi bener cuma sekedar asoro tapi wasiat. Awasiat Gusti Kanjeng Nabi ini kan. Fa inna sirraka mongko sak temene bungahaken ing sira fa in sarraka mongko lamun bungahaken ing sira apa sing bungano antakuna yen to ana sapa sira ana iku alal huda ing atase petunjuk salikan tur kang melaku lil mahajjati maring dalan al baydha'i kang putih kang padang yakni allati kang ora allati la iwaja kang ora ana bengkong iku maujud fiha ing dalem allati wala amtan lan ora ana ledok wala amtan lan ora ana ledok fa a'rid mongko mentokno sapa sira jami'an niyatika ing sekabehane pira-pira niat sira wa akhlaqika lan pira-pira budi pekerti sira wa a'malika lan pira-pira amal sira wa aqwalika lan pira-pira pengucap sira mentokno nyocokno alal kitabi ing atasi Al-Qur'an was sunnati lan sunnai Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun kau leban mancinengan tero jadi orang se selalu ajalan ning jalan se hidayah
jalan petunjuk dari Gusti Allah. Salikan lil mahajjatil bayda, jalan ning jalan seterang benerang. Nika jalan agama Islam, nika jalan Kanjeng Nabi nika terang benerang. Ada kemamangan, ada keraguan-raguan dalam syariat Kanjeng Nabi, dalam agama Islam nika Pak. Al mahajjatil bayda, jalan seputih, jalan sepadang. Kalau sampeyan mun tak nemu jalan sepadang nika bingung. Taon ning arah, taon ning tujuan, Pak. Mun jalan nika peteng kula panjenengan nika pasti bingung. Bisa jadi labu, kecelakaan. Apa sebab tak nemu barang sepadang. Perlu padang kula panjenengan, perlu demar. Perlu petunjuk. Maka demar sepadang, jalan-jalan sepadang, petunjuk-petunjuk. La iwaja fiha, tak ada jalan sebengkong. Jadi orang cekong bengkong. Mun beda orang apa pengajian kelurusan pengajian. Di mana beda pengajian kelurusan? Lurus kelu mun pengajian. Engki mun ngaji ki lurus nih kemunan Pak. Dan menyari ngaji saya akong bengkong. Mun haram apa halal ada ya? Mun maksiat ya betul dia tak maksiat, kong bengkong. Ya tak bisa ngaji ki kudu lurus. Ngajak orang takut dak ke Gusti Allah ini kan nyaman ngaji. Tak seneng ngaji dah aja. Kelurusan. Cak ngaji ke kelurusan. Jangan sampean nyari jalan-jalan selurus, mun bekong bengkong, gok melenggok sampean habis sedep Pak. Apa? Cak gok melenggok jalan. Tak lurus, beseh nyari selurus. Mun bengkongnya pelurus. Jalan selurus, mungkin kamponan. Jalan sepote, jalan seterang, jalan petunjuk. Allati la iwaja fiha, tak ada bengkong. Wala amtan, tak ada ledok. Maksudnya, tak campur apa jalan Kanjeng Nabi ini kan? Tak campur bareng sini benih. Loh, Wali Songo bilang kan ngadu ajem. Wali Songo ini kemun ngatu ajem, metobat orang sing ngatu ajem, mon mangken. Terus dadi Wali Songo norok ngatu ajem, ya njak yang pada seneng ngadun berarti aja. Mon Wali Songo metobat orang Pak. Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Muria, ngangkui ludruk. Agongnya sekaten, nyaman syahadaten. Mohon masuk dak nikah harus ngercis syahadat dua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuk Islam orang Hindu, masuk Islam orang kafir. Mungkin kan enten Islam tidak pada akhir biar orang kafir. Akhirnya asalawatan dalam gereja. Qala al-badru alaina. Dalam gereja, tidak pada akhir. Jelas tak pada. Inna dina indallahil Islam, syariat Kanjeng Nabi ini kecampur-campur. Urusan toleransi. Tahu sak bom gereja, Wonorejo pada gereja, Bangil pada gereja. Aman lebih lan Pasuruan. Tebung panapa? Masih pun letak usah napa nyaman abadan dalam gereja. Tinggal pun orang se Natalan malela Natalan, orang se kasodoan di lemale kasodoan, ini benar mah. Jarang hidayah dari Gusti Allah. Ada ledukah syariat Kanjeng Nabi ini kah? Tak mengremeng, padong, terang, jelas. Ini kah syariat Gusti Kanjeng Nabi. Maka daerah mohon kau luman dengan ampun andi jalan pun iatur bi Kanjeng Nabi, andi carah padeng, andi jalan sepadeng, ampun jelas, terang benderang. Fa'arid jami'a niyatika, maka kaul mancinengan niat nika tatah. Wa akhlakika akhlak. Wa a'malika berempan amal kaul mancinengan, bahkan wa aqwalika ben ocaan kaul mancinengan cek sampai lopo dari dua nika. Amal, akhlak, amal, agwal. Niat kaul mancinengan, akhlak kau leban mancinengan cek sampai niat ria lopo dari dua, yakni Al-Quran dan hadis sunnah. Akhlak kau mancinengan cek sampai akhlak mancinengan lopo dari dua nikah, akhlak Al-Quran dan sunnah.
wa a'malika amal kau leben panjenengan, ibadah kau leben panjenengan cek sampai lopo dari dua nikah. Bahkan ocaan kau leben panjenengan sekeluar dari lesan kau leben panjenengan cek sampai lopo dari dua nikah Pak. Mun tak terokas tak kuat ning akhirat. Okor bi dua nikah. Engkau mun ngocak dia cocok enjak ke Al-Qur'an. Oh ghibah hindari. Engkau mau ngocak dia apa olehna, apa kencirna, oh solawat, oh bacaan Al-Quran, oh berarti dia perintah di dalam Al-Quran untuk memperbanyak zikir dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Udhkuruni adhkurkum. Sora perbanyak zikir dekat Gusti Allah. Berarti artinya zikir berarti oleh kenciran, zikir. Walaupun sekedar ocaan, mula lopot dari Al-Quran, lopot dari Sunnah, pot Gus ning zaman sing nik kederem le paling enten kan kul panjenengan andi pegangan andi teguhen mun kira pun lopot dari Al-Qur'an cek kalakoh mun kira lopot dari Al-Qur'an ya cek ocak ati mun kira pun lopot dari Al-Qur'an ya cek teroh le kan nyaman Pak ari akhlak sabar ya akhlak reng kafir cek teroh. Kelakon sabar ya, kelakon orang saya tak nyembah ke Gusti Allah, lopo dari Al-Quran, lopo dari Kanjeng Nabi, ini cak tero, akhlakah. Lah kan nyaman mun sini kan. Oh cakan, wah gaya nah. Mun ngocak, mun omong, enggak cek iyan, enggak secek tahu nasara. Omong Gusti Allah Pak, waduh. Omong pangeran. Pejang sopu setengah petok omong pangeran. Ya cinta apa lah omong Gusti Allah. Ya cinta apa lu? Baca Quran tak baca sekali. Mau nebu belebu dia. Akhlak heran ya kan. Maka mun kul panjenengan kini kepunan, maka kalak saya cocok daripada Al-Qur'an. Tinggal bareng saya melenceng daripada Al-Qur'an. Fakhud mongko ngalapo sapa sira ma ing barang wafaqo kang nyocoki apa ma yakni ing Al-Qur'an wada' lan ninggalo sapa sira ma ing barang khalafa kang mulayani apa ma ing Al-Qur'an. Mun lopo dari Al-Qur'an cek kalak mun cocok kalak masih dari saya Pak. Dari orang saya tak gena keng ocaan bener kalak. Orang asurbanon imamaan keng ocaan lopo dari Al-Qur'an. Cekala saya keluar dari burin aja mon roba telur ontal mon aroba temancok soceeh deki pola daripada keluar dari burin aja ontal kia pil temancok aja baca ontal najis nih kak walaupun keluar dari orang saajubaan keluar dari orang saaserbanan keng lopot ocaan dari dua nih ke Al-Quran dan Sunnah hatta ngabang nyata salangi ajalan ya tasek keng lopot dari Al-Quran dan hadis dan Sunnah pohon jak toro ini wasiat lah dari Kanjeng Nabi itu wasiat nih kan jak macam wah kan bilan daerah mari wasiat Kanjeng Nabi kok beda hadis lah kok hadis ini gak benih wasiat dari Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran benda ke Sunnah lan tadillu abada tak bekal sesat selama-lamanya pasti bekal tentu orang saya selamat dunia akhirat. Mun terus selamat dua nih tahu usah nyari cara boleh lah tahu usah tolian lah Pak tahu usah tolian tahu sangu congoan ndak bereng se kanan kiri la syarqian wala garbian tahu usah nyongo orang barat tahu usah nyongo orang puncak timur tak usah congo Al-Quran congo Kanjeng Nabi dar Kanjeng Nabi sholatah berjamaah dar Kanjeng Nabi sholatah ngangkui siwak dar sholat Kanjeng Nabi qabliyah ba'diyah sholat duha sholat malam qiyamul lail sholat witir ya wis apa boleh wah ini kan menurut ocaan saya tak cocok di Al-Quran ruwet pasti ruwet tak harus tak ruwet ini ke Kanjeng Nabi selebih oning ke jalan Kanjeng Nabi ini selebih oning ke jalan supaya nonton kalau panjenengan dunia akhirat kini kebenaran Al-Quran berkena tahu baca Al-Quran Sayyidatina Aisyah tanya aki akhlak Kanjeng Nabi ini kayak ngapa ya Aisyah ya ummahatil mu'minin
Ummul Mukminin Khadijah, Aisyah ar-Ridha, Siti Aisyah tanya ki, enggak napa Kanjeng Nabi ni ka akhlakah? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Kanjeng Nabi ni ke persis bi Al-Quran, Pak. Apa saya perintah dalam Al-Quran, elakonin. Apa saya larang dalam Al-Quran, jauhin. Kana khuluquhul Quran. Akhlak Kanjeng Nabi ini kah esena Al-Quran. Masya Allah. Pon caronero akhlak orang lain pun. Mohon mungkin kan somo-soma. Osom Natal, Nero orang Kristen. Osom Hindu, Nero orang Hindu. Osom kasodoan, tetireng kasodoan. Lah akhlaknya cak ronero lah, akhlak rina saya tepak lah. Dek remedek reng tuan lah. Kanjeng Nabi pun ada bu, khusus ada ibu. Al jannatu tahta agdamil ummahat. Montro nyari ridho Gusti Allah, nyari ridho reng tua, ridho Allah fi ridhal walidain. Kini kapon akhlak Al-Qur'an, akhlak Kanjeng Nabi nih kak. Akhiran sampean makin mun salaman teh cium tanang nggak sabai deh ini deh ya. Salaman nak bine cium sesunnah nih ke takbil cium pak cucu tanang nih kak karena bau suarga tanang ring tuar ya walaupun can sampean bau amis tapi setengah dari bonus suarga ya cium beli daya bine sabai deh sabai pepe anyaran jan nero siapa mak nyaran-nyaran ke dajir ya belajar akhlak saya tepak masuk bungkoh keluar bungkoh uluk salam ini ke akhlak saya tepak omongnya bahas lanceng majelis ini pak saya jelas kalau mancinengan terus tadi orang saya selamat ada cara boleh ada jalan boleh maka mohon beda orang terus nyari jalan selamat king keluar dari jalan dua nih kan secara otomatis tidak ada jalan dan tidak ada rumus bagi seseorang mampu mencapai kebahagiaan manakala ampun lopo dari dua nikah menyimpang dari dua nikah Al-Quran dan sunnah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termoga titik ilmu manfaat. Amin. Mentermoga kon panjenengan dadikan orang-orang se ahli Al-Quran ben kaula panjenengan bisa ronero akhlak muljah akhlakipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wa'mal ala ikhtiyati wattabil ahsani abadan wala tabtadi' fid dini wallahu a'lam bissawab. Afdalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la